Hi guys, ඉතින් අදත් ඇවිල්ලා තින්නේ SL Boss YouTube channel එකෙන්. ඉතින් අද අපි ගහන්න යන්නේ CS rank match එකක්. ඉතින් ඔයාලා තාම මාව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. Lombala wenne paatale ala uturu sulnaga bala saturu yanna tala tappuno timmala mamai paatale ala akkadi ulu bala wangedi bala hala tangedi sarasala kanin onna enawa ala ai uttagedi denna bola kullu gedi gena tala silvedi pudorala ratei dakka gaman ala ala pili maleta tata sutto api elipita hana vitto api dannati para sutto topi ibarayada batu sutto api hitagene enne borpuwe kande baragatto chapuwe ibangata batu sempuwe denne ubalata serepuwe iya yata ata yata badana yada kita ape nae muda ata sata pana hata konda namenata rupiya la kaga sala kanuwai kuru kuru epakindiri gana tatena kore lipang henna sade henna tansa kuru nai sama sedagen la kawaki ya dubang spiritualeta gedi dena bola kulu gedi gena tala selve di pupurala ratei dakka gamang ala Pandulu tala, wahi mego ala, ruduru belum bala, wenne batale ala, ruduru sulnaga bala, saturu yanna tala, tappuno timmala mamai patale ala, akkadi ulu bala, wangedi bala hala, tangedi sarasala, kaning onna enawa ala, ai uttagedi denna bola, kulu gedi gena tala, selvedi pupurala, ratei dakka gaman ala. Ala pili maleta tata sutto api elipita hana vitto api dannati para sutto topi ibarayada batu sutto api hitagene enne borpuwe kande baragatto chapuwe ibangata batu sempuwe denne ubalata serepuwe iya yata ata yata badana rada kita ape nae muda ata sata pana hata konda namenata rupiya la kaga sala kanuwai kuru kuru epakindiri gana tatena kore lipang henna sade henna tansa kuru nai sama sedagen la kawaki ya dubang spiritualeta gedi dena bola kulu gedi gena tala selve di pupurala ratei dakka gamang ala Pandulu tala, wahi mego ala, ruduru belum bala, wenne batale ala, uturu sulnaga bala, saturu yanna tala, tappuno timmala mamai patale ala, akkadi ulu bala, wangedi bala hala, tangedi sarasala, kaning onna enawa ala, ai uttagedi denna bola, kulu gedi gena tala, silvedi pudorala, ratei dakka gamang ala. Ala pili maleta tata sutto api elipita hana vitto api dannati para sutto topi ibarayada batu sutto api hitagene enne borpuwe kande baragatto chapuwe ibangata batu sempuwe denne ubalata serepuwe iya yata ata yata badana rada kita ape nae muda ata sata pana hata konda namenata rupiya la kaga sala kanuwai kuru kuru epakindiri gana tatena kore lipang henna sade henna tansa kuru nai sama sedagen la kawaki ya dubang spiritualeta
සුළඟ බලා සතුරු යන්න තලා දැප්පුනොතින් මලා මමයි පාතාලේ යලා අක්කඩි ඔලු බලා වංගෙඩි බලහලා තංගෙඩි සරසලා ගනින් ඔන්න එනවා ඇලා ඇයි උඩ ගෙඩි දෙන බොලා කුළු ගෙඩි ගෙන තලා සෙල් වැඩි පුපුරලා වැටෙයි දැක්ක ගමන් ඇලා Pili male tata tata sutto Appi heli pitta khana vitto Appi dannati para sutto Topi ivara yadda vatu sutto Appi hittagenne enne boottuwe Gade baragatto chaapuwe Ibangata vatu seempuwe Denne ubalata sereppuwe Iya yata ata yata vadana Vada kita appe nahe muda Ata sata pana hata honda namenata Rupiyala kata salakanuwai Kuru kuru epa kendiri gaannata Tenakone nipang henna sadde ahennata Sakuru na isramase dagenna Käävaa kiya dubang spiritualeta Gedi dena bola Kulu gedi gena tala Sel wedi pupurala Biuru pandulu tala Wahi mego wala Runduru belum bala Wenne patale ala Uturu sulnaga bala Saturu yanna tala Tappunotin bala Mamai patale ala Akkadi olu bala Wangedi bala hala Tangedi sarasala Ganing onna enawa ala Hey uta gedi gena bola Kulu gedi gena tala Silvedi pupurala Ratei dakka gamang ala Onna enawa ala Dakka gamang ala Pili male tata tata sutto Appi heli pitta khana vitto Appi dannati para sutto Topi ivara yadda vatu sutto Appi hittagenne enne boottuwe Gade baragatto chaapuwe Ibangata vatu seempuwe Denne ubalata sereppuwe Iya yata ata yata vadana Vada kita appe nahe muda Ata sata pana hata honda namenata Rupiyala kata salakanuwai Kuru kuru epa kendiri gaannata Tenakone nipang henna sadde ahennata Sakuru na isramase dagenna Käävaa kiya dubang spiritualeta Gedi dena bola Kulu gedi gena tala Sel wedi pupurala Ratei dakka gamang ala ඔන්න ඉතින් අපි CS එක ගහලා ඉවර කරා. අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි අදට යනවා